نننې زمونږ سبق سورة المائده وم سپارہ آیت نمبر 87 خوانوالی تر آیت نمبر 90 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات محرام وی پاک آغا سزنا ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا آغا سزنا چی حلال کری دی اللہ ستاسو دا پارا او زیادے مکوی. ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ من نک دزیاتی کون کو سرا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا او خورید آغنا چی درکڑی دی تاسو تا اللہ حلال پاک. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ او یری گئی دا اللہ نا آغا ذات چی تاسو پا اغبان دی ایمان راوڑن کیئی. لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم ننسی تاسو لرا اللہ پا خطایائے پا قسمون استاسو کے. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الایمان لیکن نیسی تاسو پا آغا چے قص کڑوی تاسو دا قسمونو. فکفارته اطعام 10 مساکین نو کفارد اغی خوراک ورکول دی 10 مسکنانو تا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ د درمیانا آغنا چی خوراک ورکوی تاسو خپل بال بچتا یا جامد دیدا یا ازادول د غلام دی. فمن لم یجد فصیام 3 ایام نو چاچ انمون د غلام نروجی نیول دی 3 ورزے. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم دا کفارت قسمون استاسو دا کلچ قسم اکی تاسو. واحفظوا ایمانکم او حفاظت کوئی دخپل قسمونو. کذالک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تشکرون دارنگ بیانی اللہ تاسو تخپل دلائل خامخا چی تاسو شکر باسی. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یقیناً سکل د شرابو او کول د جوارائے اوڑل درگاونو تا او قسمت معلومول پا غشو باندی. رجسم من عمل الشیطان گندے دا عمل دا شیطاننا. فاجتنبوه لعلکم تفلحون نزانو ساتی دا دینا خامخا تاسو با کامیاب شئی.